Ki khubor ka Bate TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hakini ke number harum. Kasinot Higher Secondary School Shillong kelalong ke school kebelayok bad yang kekedan kebasan bat bapra haga result jaga Secondary School Living Certificate Top 20 arajar pusau belapan benar dari Meghalaya Board of School Education. Ki anu ikena pulia jangan di school kebelayok rung haga Top 20 kilong ganini Wan Roy nong tede kebelayok kendai pusau 0.9% bat yok kekedan kebasan bat ke ilahun shisha maulong kebelayok kendai pulai 0.r% kebelapoi haga kekedan kebapra. Ka principal jaga school kong es tong per klet hu daga jung skong sarong bagi kena pulih jaga daga school ki juyo be iki kedan ma per daga top 20 jaga examen secondary school living certificate namar ke jing IT lot bagi jing trishitom jaga kena school. You are the 8th position of SSLC examinations 2024. Dia rutin jawa malah kasi bang kakak kerja untuk anak Namam the Yokwam Mahabis school tuitions giving works, they teach us every day. They enlarge in the exams and like coming please, but Kasham Haka no kadang dan ka syllabus kadang bunem. They untuk large exams claim the like that she sing kat pangadang lain push lagi pangalaban lepha ka exams ko siya. Hot tuition. Hot long hindi ba she sing she claim untuk long divide the time mo But time management is very important. Tengah divide the time kita mereka rutin tu. Hindi ba macam saya kalau berwasi sini berwasi ni mah. Tiap benda mereka rutin. Tambah hot. Kadang kita time bangan spend time with my family, bangan chat with my friends ini. Tambah ambil bantuan pergi kerja kerja kerja. Jadi kerja itu pun berjalan kita bangan science tu. Kalau doktor. Kau itu yang I mau beli macam mau anu lahir benda dia kawan second ngai mo ka yeng jang aru make bible I'm seeing na ban khe got but we teach us from ban khe ka hard work dedication commitment jang ki so alhamdulillah dan thank expectations from ka list wala mo ne asila shock he can get na ba other than expectations na ba dan dia ka ta kom ka SST English ba Masih tu bang alhamdulillah, haki sakit semua alhamdulillah ngakam I pun keluarga di SST ke maths tu, nawat kerja nak berangkat, kemudian nak kita observasi sekolah tu, film tu, Instagram tu. I feel that it's a series of time, nothing down to the but thank you for the So pleasure, but betul. Aku play day. Kita nak kaji kepada penilaian yang ada di platform. Di ayah senjata itu kami kepada analisis mungkin kita semua. Ketika jangan di mini water yang kita, di persentage jangan di 94 point kemasuk 94 point. Distinction itu Ada kerja hantar yang berkerak menjulang di start. Long season dah kelakar ada 2 hours ni di 15 minutes actually play nanti kita sampai akhir tadi itu ngakret di ngalak sang kret ini duduk ngalak kret ini duduk sang tapi ngalong jatuh ini dah di kiba ipa jangan emisi ikut apa yang ada ni kumahkan itu thamba di tentang hal kiba ada jatuh kihinan jangan siapa kiba emisi yang paling Kira makihi tiba pernah yang apa ni wah untuk kita thong.
Tengah kerja apa gitu ki hakini ki live night cuan live ni kau mau apa live gitu ki senang macam tengah show kerja gitu. Nggak ada tuition kamat tak senang. Kira dah kerja. Dah sendiri tu dah saya buat cerita nak kai. Kamat su dah dancing kali yang saya kali kelas tuition tu. Kinahintay ko lang keluar pangarap dan GAA keluar bet nang da akan ko magpapulo dalawa school ro keluar bet pangarap dan GAA kung si bawan ay ka lang ba ban net haladi man dan ka po na po hindi ba siya dalam makana mo hatin kipor ka social media ay kala kam ini na advice kena you makin concentrate siya haka kot nang di tabad concentrate ang kot bet and dan ke you kung maharo nga siya kita ki TV taba nang bet nga hapal batin hay ka po di kunta ide na siya ila di nata minat ako sa kulit di kin sayo tang banget ha ulay bujin ra ulay bet bagin nga bet kapag ba nga kot ang jubo ka phone hajan tidak ada kami kum ke English dia ngabut dictionary dan dah suku apa nak tu tapi ke phone tengah cukup memang salong distract dia ngai ku play bahaya ke school jangan ke ba dan yang kinong hikai kiba best kiba keluar banyak rapi kena akan kuat kita sisa ki ba kiba yalam kiba la ban yo ikna ada apa ni ketam kumba kan ke semua yo Ting I could play, hikai principal jeni, vice principal, but ki teachers jeni baro staff jeng ke school, ibara benar yang ada ni haru balik. Di ya ki bahaya hasil jeng haru, ya ki para kelas ru ibagi la Arab kumtu temu, apa ya jeng kelas ru la Arab kali yang kumtu. Kemungkinan hikai, hindi tangan di principal ni, kalang kajian. So, buat ni kau ayu boleh ke sekolah kita lesson kita buat kita ni yo bet ada list bet kacang kemen juga lagi kena kita sistem ini semua kita kena bagi mana kita ada di sekolah ni mentau sen 71 dan lagi ni 71 baru khat ki pass ini bukan kan list kalau nak kita nak kebangi yo first position. Yeah, other than that, kita nak kita kebangi yo ke top 10, kita nak kebangi yo ke top 20. Dengan tahu sendiri yo lagi kita kali ke first position buat kat. Ingat carai kadang kambet ke jenis trailer. Kalau ke jenis trailer jom kita kena 10, jom kita likai, bet jom kita kita. Tinggi nak bangin yo ke result ke dalam senang. Jadi kata kali kebangi kau but try ke baati kalau pun tahu gila kena hikai gila semua tu bahag umur berpenyak nak keselam but kena iyo ya kena ke foundation nak duduk kelas ke bersiapa kena mulak ni tambah kelas 9 kelas 10 ke bani hikai iki kena dia ke position so ke jing trasitam but not try ke jing hikai ke ai ke mungkin ke babiang iki kena lawan na siapa kelas dah dia ada kena buat kelas 10